Assalamu alaikum. Обзордо Genesis GV80 автоунаасы 2.5 турбо бензин автоуна, 5 месталуу, ушундай темно-серый металлик түстө, титановый дискаларда, аябай жакшы комплектацияда, полностью LED фараларда, LED стоп подсветкалар, круговой парктрониктер, по кузову полный текшерип чыктык. Автоуна полностью родной окрас. Азыр акырындан комплектациясы жөнүндө айта кетсек, титановый дискаларда 4 линзалуу LED стоп освещение, алдыңкы бампер парктрониктери, ошондой эле алдыңкы радар көрүп турганыңыздардай. Ички салонго өтсөк, бул жагында датчики слепых зон, сенсорный бесключевой доступ, ичи кара кожа, сиденьялардын эс тутуму, электропакет, подлокотник состояниялары полностью жакшы, сиденьялардын состояниясы идеальный, электросиденье, пластикировый 2027 ай. Автоунаанын ичине өтсөк, бул жагында электронный багаж, электронный ручник, автостоп, удержание полосы бар, кожаный мультируль, подрулевые лепестки, ошондой эле автоунаа 164 000 гана чакырым жүргөн, эч кандай чек жанбайт, күйүп турган чек, датчик давления шин, чоң штатный монитор, пуш-старт, сенсорный климат-контроль, подогрев обдув двух передних сидений, беспроводная зарядка, ошондой эле подстаканниктери, драйв-мод, управление дисплеем сенсорный, автохолд бар, автопарковка дагы бар, достор. Переключение шайбовый, которуп көрсөк, абдан жакшы которот. Эч кандай тепкен, дөргөт эткен жерлер жок, плавно которот. Ошондой эле камера заднего вида, круговой парктрониктери менен автоуна, лобовой таза, трещина скол жок, видеорегистраторлары бар, достор. Ошондой эле руль полностью бурулат, эч кандай дефекттер жок, өзү рулдун состояниясы дагы абдан жакшы, потертостар жок. Машина технически дагы, по салону дагы абдан жакшы акыбалда сакталган экен. Автоуна 5 месталуу, айта кеткендей, арткы шторкалар бар, электропакет, подлокотниктин состояниясын көрсөңүздөр, без царапин. Ошондой эле парктор дагы полностью таза, сиденьялардын состояниясы жакшы, подлокотник, подстаканник, бул жана USB порттору дагы бар, подогрев арттыкы, алдыңкы сиденье аркасында управление болот, кармашкалар менен, потолок таза, эч кандай такмак жок, салондо жыт жок. Аркасына келсек, электробагажник, артқы парктрониктер, ошондой эле 2 выхлопной система, электробагажник, багажниси таза, бул жагында управление средним рядом дагы бар, полностью заводской комплекттери, бул жагында дополнительный отсектери полностью бар. Машинанын ичи абдан таза ткан. Бул жагына өтсөк, алдыңкы пассажирский отуруш дагы электрический, көрүп турганыңарда баары иштейт, эшиктердин да состояниялары полностью жакшы. По кузову көрсөтө кетсек, по кузову эч кандай дефект жок. По кузову автоуна таптаза. Азыр бир аз краскасын текшере кетсек, 139, 129, 134, так, 133, 105, 109, 103, 119, 116, 106, 125, 128, 111, 103, так, 103, 123, 185, так, 108, 85, то есть 185 эмес туугандар, 119, так, 93, 89. Бул арткы багаж пластмасса болот булардыкы, ошон үчүн сразу эле машинанын оң тарабына өтсөк 106, 108, 108, 103, 109, 119, 119, 111, 111, 111, так, 99, 112, 136 туугандар, полностью родной окрас автоуна, 122, 109, 103, 103. Автоуна заранее текшеремиз, азыр дагы видеодо көргөзүп бердик, полностью родной окраста автоуна. По кузову эч кандай царапина, вмятина деген жок. Капоттун ичин көргөзүп берсек, полностью болттору таза, өзүнүкү скрученный эмес. Капотто
шикелер менен родной капот. Көрсөңүздөр, мотордун ичи абдан таза. Май саяккан жерлери жок. Герметиктер, пломбалар полностью заводской.